Pozdrav, moje ime je Siniša Bronić, a vi gledate Edukacije TV. Puno vas je dobilo naš mail, iskoristite potpore HZZ-a za usavršavanje zaposlenika. Ja se prije svega ispričavam svima onima koji nas nisu uspjeli dobiti mailom ili telefonom. Bilo je previše vaših upita da bismo mi mogli na to odgovoriti. Mi smo vas ovim mailom podsjetili na mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje vam omogućuju da do 18.000 kuna iskoristite kao potporu za očuvanje radnih mjesta vaših radnika kroz edukacije i usavršavanje. Znači, do 18.000 kuna možete dobiti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za edukaciju, odnosno usavršavanje vaših zaposlenika, jer ćete time osigurati njihova radna mjesta. Naravno, svi radimo u ovom okruženju danas koji i bez korone toliko dinamično i toliko se mijenja da svi moramo se cijelo vrijeme educirati ne bi li smo ostali konkurentni i kompetentni u ovom današnjem okruženju poslovanja. Ova mjera se može primijeniti samo za zaposlene osobe, znači vaše zaposlene. Ona je subvencija, znači sufinanciranje. Jedan dio snosi poslodavac, a jedan dio snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Koliko je to sve, imate sve u našem mailu i imate sve na stranici, a najčešće je vaše pitanje bilo kako ćemo se mi to prijaviti, kako se to ispuni. Pa ja ću vam sad pokazati jedan primjer kako se to može ispuniti. Evo, pa idemo vidjeti koja je to poveznica. Znači, ta poveznica, evo ovdje ja ću je pročitati, a stavit ću vam i link u opis. Znači, mjere.hr, /katalog -mjera, /potpora za usavršavanje. Da biste, tu sad imate opet kratko objašnjenje, visina subvencije, sve to skupa i na dnu dole imate predaju zahtjeva. Ja ću vam sad pokazati jedan primjer kako se predaje zahtjev. Kliknite na predaju zahtjeva. Da biste zahtjev predali, morate imati otvoren korisnički račun. Korisnički račun otvarate sa svojom e-mail adresom. Ono klasika, vi upišete vašu e-mail adresu i onda pošaljete mail i dobijete, potvrdite da ste se registrirali. I onda, ja sam tu upisao moju e-mail adresu, a vi ćete vašu, prijavite se i ulazite u taj obrazac za prijavu. Znači, taj obrazac za prijavu ovdje se zove zahtjev za sufinanciranje usavršavanja. Ima 1, 2, 3, 4, 5 stranica. Prva je opći podaci o poslodavcu. Naziv, OIB, adresa, mjesto, telefon, adresa, djelatnost, vjerojatno morate znati vaš NKD, poslovna banka morate znati koja je, IBAN, vaš broj računa, osoba ovlaštena za zastupanje, trenutni broj zaposlenih. To je prva stranica. Druga, naziv programa usavršavanja. Šta sad ako ih je više, to ne znamo. Naziv ustanove ili nekog koji će to provesti, adresa provođenja programa, mjesto provođenja programa. Izvođač, ovaj je malo triki, morate dobro pogoditi, inače, evo ga, ja ne uspijevam baš svaki put pogoditi, ali ako dobro pogodite, uspjet ćete ovo isklikati. Broj sati usavršavanja, koliko to sve skupa traje, razdoblje od do, cilj i opravdanost provedbe. Znači, napišete cilj šta će se desiti i opravdano napišete, recimo, mi ćemo educirati naše zaposlene da budu viljuškaristi, jer mi imamo potrebu za viljuškaristima, mi smo skladište građevinskog materijala. Naprimjer. Ukratko opišete sadržaj programa, nakon provođenja će steći glavne ishode usavršavanja. Podaci o predavaču i mentoru i podaci o polaznicima. Troškovi, znači ovdje su broj radnika i trošak predavača mentora za pojedinog radnika, a ovdje su specifikacija, znači trošak predavača mentora za svakog predavača i mentora kojeg imate. I ovdje su vam prilozi. Jedan od obaveznih priloga vam je potvrda o stanju duga vezana uz obavezno osiguranje i pripadajuće poreze. To je nešto što vam daje e-porezna, odnosno vaše knjigovodstvo umjesto vas to može izvaditi. Pa evo, ajmo napraviti jedan kako bi to ispunili. Ovo naziv poslodavca i to vam neće pomagati, to znate sami. Podaci o programu usavršavanja. Idemo mi sad vidjeti, recimo, kod nas odaberemo neki program usavršavanja koji bi bio dobar, zanimljiv.
Evo, prodajna akademija, možda baš ne za prodaju, ali akademija vođenja timova i upravljanja ljudima. Vi imate čovjeka koji sad treba voditi ljude i upravljati. I idemo sad zapisati. Znači naziv. Sad kako je to najlakše? Znači obrazac, imate ga otvorenog u jednom web prozoru. Povucite taj web prozor da dobijete poseban web prozor. I onda podijelite ekran na dva dijela. U jednom stavite obrazac, a u drugom stavite naš program ili neki drugi program koji ispunjavate, da vam bude lakše. Napravite tako da uzmete ga, mišem ga povučete, lupite u desnu stranu ekrana i sad s desne strane imate obrazac, a s lijeve strane imate krivo. Nisam to htio, nego sam ovo htio. Znači ovo. Ok. Znači idemo još jedan put. Ovog lupim tu desno, a ovog onda kliknem i pojavi mi se taj moj ono što hoću iskopirati. Znači da ne moram ja tipkat. Naziv programa. Akademija vođenja timova i upravljanje ljudima. Copy. Paste. Naziv ustanove ili poslodavca. Naziv ustanove kod nas imate tu dole. Gastromreža d.o.o. To je naziv tvrtke. Adresa provođenja programa. Evo ga. Zagreb Auditorij Kraš. Opet Zagreb. Mjesto je Zagreb. Tako. Ovo smo rekli ustanova. Broj sati, to je 6 dana. Koliko traje jedan dan? 4 puta 6, znači 24. Razdoblje od 19.5. Aha, evo tu piše. Otvorio se kalendar. Vidi. Tehnika. 19.5. do 1.7. 1.7. Cilj je opravdanost ove provedbe na vašem govoru. Znači, cilj je obučiti voditelje i sad iskopiramo ovo dalje. Obučiti setom vrijednih vještina i znanja i tako dalje. Znači, tu napišete cilj kojim ćete opravdati zašto ti ljudi idu. Ukratko pišite sadržaj. Evo, tu imate opalj, piše detaljan, pa valjda neće biti viška. Evo ga. I to stavite u opis. I nakon provođenja šta će se desiti? Evo to, kod nas imate tu na vrhu. Znači, nakon toga voditelji će naučiti cijeli svijet vještina s kojima će moći upravljati sa ljudima. Evo ga. I sad smo ispunili to unutra. Podavač je predavaču mentoru. Predavač mentoru, tu ga nema, podavač je polaznicima, tu sad trebate ispuniti ime i prezime, vaše polaznike. Predavači i mentori ovdje, kod nas imate predavače i mentore tu na kraju. Evo ga, znači Davorka Tolić, kvalifikacija, evo tu vam piše. Evo pa ćemo to iskopirati. Davorka Tolić, pa Petra Grabušić, OIB naših predavača vam nećemo dati, ali ako vam bude trebalo, onda ga vi tražite. Evo ga tu. I sad još tu piše, znači, Ivana Radić. I to kliknemo ovdje. Polaznike, znate ko su vam polaznici, njihova adresa, mjesto stanovanja i tako dalje. Troškovi, broj radnika, recimo da ide, ne znam, jedan radnik, trošak predavača, mentora, odnosno vi ćete upisati ovaj ukupni trošak, 7200 kuna plus PDV. 7200 kuna plus PDV i ovdje ćemo to isto napisati, 7200 plus PDV. Da imate sad još neku edukaciju, onda biste tu dodali novi red, pa biste stavili tu još neku novu edukaciju. Prilozi, isto tako,
Ovu potvrdu, to sam vam rekao, pitajte vaše knjigovodstvo da vam izvadi i da to možete onda priložiti. I kad ste gotovi sa svime time, pošaljete, kliknete ovaj pošalji i s time ste to poslali. Ja vam predlažem da predate zahtjev. Ja sam iz Dalmacije, kod nas kažu ko nije pitao nije dobio. Pa ja vas lijepo molim, zatražite da vam sufinanciraju usavršavanje vaših zaposlenika, da biste time osigurali radna mjesta vaših zaposlenih i da biste poslodavcu osigurali kompetentnu i konkurentnu radnu snagu. Ako imate još kakvih ideja i nešto što smo preskočili, molim vas napišite dole u komentaru, podijelite ovo sa svima onima kojima bi to trebalo. Biće mi drago da se uskoro vidimo na nekoj od naših uživo edukacija. Pozdrav, vidimo se!